Bonjour, bonsoir, c'est Christy. Je tiens à porter une vidéo pour nous mettre un point. Je vais faire sur plusieurs mondes. Je vais aller plusieurs mondes. Je vais dire que ça qui me fait une maladie qui est vraiment grave. Je vais même dire que ça qui est docteur dit que ça je ne vais pas coller comme avec personne. Je vais coller comme avec eux. Je ne vais pas maladie en tout. So, je vais aller pour moi qui réaction. Qui ça va dire comment je vais agir. Mais avant de commencer le point là, je vais dire un pile merci pour moun qui déjà abonné yo, moi aimer nous tout. Et m'a dit un pile merci pour moun qui peut abonné yo, moi aimer nous tout parce que me connais n'a toujours abonné après vidéo ça ou bien avant regarder vidéo ça. So on va faire un point là pour moi dire que ça que moi femme maladie qui est vraiment grave. On va même prendre parce que m'a crié dans téléphone là pour te croire pour moi qui réaction yo. So restez branché pour nous voir ça va passer ya. Mais comme ça fait appel là, on va faire pause, on va dire un peu maladie qui est vraiment grave, bla. Restez branché pour nous voir réaction. So, restez là. Mais regarde toute vidéo. On peut oui. On peut. Hello? Yeah, Christelle. Oh, on conduit? On conduit? Oh, on peut pas parler qu'on y a là? Non, mais ça conduit, mais ok. Non, on doit conduire. À qui est-ce là? Hein? Oh, ok. Il y a mis mal au bac encore. Ok, bye. La conduit, so je vais faire notre appel encore. Que moi, ah non, mon mes amis, un peu, oui. Ma prendre le bac encore, oui, je la conduit, mais ma prendre le bac encore. Un peu. Moi père. Ça me bon Dieu, moi père, oui. Et bon, bah, m'habitué faire. Et pour mes points, moi. Et bon, bah, m'habitué faire. Mais moi, les différents, même pas me parler avec lui-même. Moi père, oh my God. Moi père. Mais la pointe back. Ok. Père. Hello? Oh, t'as dormi? Oh, what do you t'as dormi? Hein? Oh, c'est au café. Je vais faire manger. On va me pour me dire du bon bagage. Oh wow. Pas quoi m'a carte avant encore non? Je dis oh my God, bon comment me dire ça? Man kom de ka di ça. Ok, jodi m'te allé mal ka docteur, so qu'on y a là docteur dit que ça m'a fait une maladie parce que qu'on est pour toujours pas sentir bien. So qu'on y a là mal ka docteur dit que ça m'a fait une maladie qui est vraiment grave. Beaucoup dit mon na ka moi tout ça, mais pingo aller dit bon sans ça non. Cause beaucoup de moi j'en perds pour me dire l'autre monde ça. Qui soit dit? Ah, petit, maladie. Oh my God. Ou son il a dit comme ça que m'a besoin jeudi off là.
Yes, mte gen apretman ka dokter, bon mpat ble dou sa, mte pran protekse l'ekol, e ba l'ekol. Yes, so mte oblige a ka dokter jodi. Dokter di m kosa ke mwen fè an maladi ki vreman grav. Mpa ka like pede kode koma avek moun. Bo papi an nan men, bo papi an mwen tou kite nan la machin nan mpa vle pote la ka nan, kos si sem nan remen nan valiz mwen ya. Ki maladi liye Kristali? Oh my God. Baka di. Bo pingo pede sa ave boss la no? Aske mwen jan mwen peta fon avè la termine pou mwen kesyon. Mba di kon fel, men to kosi boss ta mande pou mwen, mba vle pou ta like di non bagay kon sa. Wè pou mwen avè la maladi. Ah non. Cause mba te sentim bien, bo le maka dokter di mi sa ke mwen fè maladi ki vreman grav. But mwen ke papi an nan machin la. Ki papi? Papi rezita, mte ale ka dokter, mdou sa. Kè sa wè pa mte mwen lan, mte mwen maladi grav. Mwen ka chan dokter, mwen ka daman ou pa. I don't know. You all over the place. Like, you mwen mwen chan pale. Oh my God. E sa mwen dou mbable like pou mdou, mwen si yon pe pou mdou sa. Mdou sa mte a ka dokter, dokter an di sa ke mwen fò maladi. Mwen pap like pou m kontinye travay la, m pap kapab. Oske pa di mwen ki maladi fè Kristali? Ha? Oske pa di mwen ki maladi fè? Bon, mpa ka neke kouy do ki maladi mwen fè. Moun na ka mwen fò konan yon pa jom di yon. Papi yon mwen oblige la gen nan de machin la, kòz mba vle pou moun nan valiz mwen pou yo wel. Son bagay. Oh my God. On fè tuberculose? Ha? Tuberculose? No. Bon, please, pingo pili sa ale person moun nan kòz yon konen ba e... Aske Oh mwen my an God. di se mwen peta anko avèk moun? Mba di sa, men ou gil dwa like a di yon lot moun sa. Kompon, to ko si bo sa vi mado, pi yon lot moun ta vi mado. Mba vle to ko pou a repete sa avèk moun nan, cause... Komye fwa mwen peta anko? Just din sa. Komye fwa mwen di mwen ten den nan bouch sa? Debi le mwen sa va sa le doktor. Mba di kon, oh my God, ou pa kompon sa mwen vle di yon la. Bo... Bak sou di mpa di mwen sa, sa ki fwa mwen jen mwen di mwen sa, mwen la mwen sou di. Mba di ou pa di moun sa fla, ou pa koman sa mwen vle di yon la. Mwen mpa di pou a di boss nan sa, kompon ke boss sa ba cheke. Li pou a di ko sa ke o mdek nan mte fè maladi an deja, mpa di jom te di sa, mpa di jom te repete sa nan travay na. Mpa repete. Ou jous gen l'ekol, wap sa travay ankol, si boss la mande, so sa boss sa vle pan nan pou pou. Ok. Yeah. Ou ba tou ale mte kampe, mte like, mpa di jom te pale ya. Mte tou ete ta pale de so, bo se de sa mta panse. Why do you need Kristali? Yo la sa koman la yon pa kakoute. Ki sa yon Kristali? Bon, mpa ka, oh my God. Yeah, hello? What happened? Oh my God. Bon, do ki sa liye deja. Mba ka kou do ki sa mwen fè, li vwèman grav. Kòz le doktor di sa mwen vwèman sezi, mba te panse son bagay kon sa ta vede.
Et puis, comment on va arriver à la cara? Just think you can hear, you can do something. So if you don't tell me how to help you. Oh my God. Mwen pe. Taking one time, Non, maladi an. Ou pa kompran. of course, I'm talking. You know, do something. No problem, women. You put out a team on that time, I just understand. Koman? I'm doing a power take it sad. Kem do, makane ke relo kon sa ma penspi kon bakay pou mne ke do ki. Me map di ou, me makane koure di kon sa, bo mke papiye nan ma kote m nan masin nan. Oh my God. Don't go maladi ki grave. Se cancer, ou gentleman bako fe cancer. Bala, sa ap di la, bala jen ti moun ki fe maladi sa. Se tumeur, and then tuberculosis avec sida. So I say no how then you don't have to worry. So what is the concern? Kou fe konen pa yon nan yo? Okay, so which one? Oh my God. Oh my God. Yo, you serious? You're a joke sometimes, I'm serious. So, when you want to stop working? Because I thought you tell me now, you have to give me 3 weeks. Non, sou vle m travay avek, ma gen problem, bo, sa luk tan di ke m baka rete to pre moun. Bo, lèm fin bo papi, an sou ma yon sa, m ba yon problem. Bo, mwen toujou sa debi kounya, m ba vle pou nou vin rive konen ki maladi liye, epi tou pou nou bon problem pou sa. Bo, m tou fo, bo, m tou... Ma vina papiye, ok, bon ma vina papiye pou demen, bon pou mesme ki yo pa biti person moun sa, bon pa kado sa nan telefon nan. Même si dans papier, just give me what it is now, and then I will tell you exactly what I'm going to tell you. Sometimes the demain m'a dit Yeah, because but... you know me already. You know me. Like if I'm talking about the least I'm telling you, and you know me. How many times you tell me things, imagine how you take care of it. Never. Because I'm sortir de son corps de la rue, va monter son corps là, raconter le monde à vous. Si je choisis de l'homme ça, moi-même, il y a dans l'intention, il va jouer comme ça. Je dis ça, mais je ne connais pas tout le monde, je connais pas tout le monde, ça ne fait pas tout le monde, pour me raconter. Yeah, m kompon sorti, mais... Oh my God. What happened to this dog? Li kwa vwe, Mèsi mute. Are you serious? Yes. Listen, now you're scaring me. Now I think I'm so scared for real. Fè maladi. Po se fè maladi, fè tombe diab. Well, they should have some question. What happened to them? Hello. Yeah, hello? Just relax yourself, okay? Relax yourself. Calm down.
mene sou mute. Kızım gibi hala. Prank! Oh my god! Flower? Oh my god! Yo! Oh, that's how you thinking me. Oh my god! Yes! Prank! Oh my god! Mwen a bidin pou nou prank sa nou? You better don't post that shit. Oh my god! Oh my god! Yo, you Yo. don't do like that, man. Don't fucking so that. Ok, sote? So? Mwen konen ma pou. Mwen konen ma pou. Mwen apos nan kouye. What's up for maladi, bwe? Oh my god! Yeah! No, man. No, what you put that Kè an sote pou ke sa? Yo, I'm thinking that you sick for real. Non, e wè just a prank bitit. O prank liye. Jom deve se pou. You better don't post that shit because shit about pushing. Like, what the fuck is over Desbe mè ton kamera koto nam de wè ki reaksyon pi bien, wè? You dead? You Oh my god! I swear. Oh my god! Why would I think I don't shave in the temple? There's my champagne. Well, say what my champagne. Mane tonde, kem fini pou. Kem marene la moun, mè mwen wè wè zapre le, mwen ka pick up li la. Fuck you. Bye! Imagine me like, are you okay? Blah 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 blah. Like, what the fuck? Like, come on, you don't do that. You play too much. I know, bye! Sorry, bye, bye, pimponet. Mane, kem... Like, don't do that shit, boy. Like, come on. Kem fini... Don't do them shit down, man. Like, come on, that's not okay. Like, you play too much. Kem fini video. Mwen konen kote ap sote, wè. Oh my god. Why you do that shit, man? Sa... Funny. Mbiye pou, yo, mbiye pou. Mge mwen pou la fwa anko, wè. The best thing we know is shit when you do that shit. You mad? Fla mane tade komen nan wè deme. Mane, bye. Bye. Mane. Mwen biye pran. Mèsi de sote pran ti ton. Pote ka ti pran sa. Mwen biye pran kel vèman sote. Lik ta pran diya. Lik ta modem kote mye la. Mwen sote biye pran. Mwen lè an premye. Lik la konti di pa ka pale nan telefon. So, mwen sote te enjoy ti pran sa. Pa bliye abone. Mwen renmen nou. E map toujou renmen nou. Mèsi de sote pran ti ton. Pote gade ti prank sa. Mèsi. Se krisi. Mèsi ankon. Mwah.